Disclaimer, ovaj video nije namijenjen za osobe slabog želuca, osobe s psihičkim poteškoćama, invalide, crnce, arabe, muslimane, majke, očeve, profesore, to pogotovo, osobe s malim jajima, ljude koji ne vjeruju u Boga, ateiste, pravoslavce, židove i naravno pedare. Samo se šalim, svi homoseksualci znaju da ih ja u potpunosti podržavam i volim. Ali nisam peder! Dobro zvone u djebi, shvatili smo. Čekaj, je tebe pušta s podruma. Pretpostavljam da me gledaju uzrasti koji bi trebali imati pojma o tome što je fetiš i kako izgleda. Dobro, mislim to je sad malo subjektivno. Tipa, moj vam je fetiš da mi neko žestoko ugura svoj masivni penis duboko do kraja grla. Pa to ti nije fetiš, to ti sam znači da si pederčina. Aha, a kako onda objašnjavate ovo? Vidite, kako biste razumjeli ovo poglavlje, morate znati da... Ekipo! Kaj je? A mislim te pitat ak bi, znaš, ak bi dao malo da vodim video. A baš dugo nisam vodio video, mislim ti vodiš svaki video od 0 do 10k subscribera, a ja sam tek sad došao. Pa ak ti ne bi bio problem... Daj začepi, dajem ti više pažnje nek vlastitoj materi! Ajmo sad malo vidjeti kaj Google i ostala sranja govori o ovoj temi na takozvanoj profesionalnoj razini. Fetiš je snažna seksualna privlačnost ili želja prema određenom objektu, dijelu tijela ili aktivnosti. Upravo tako, ako imate fetiš na kaktus, gurat ćete si kaktus u pičku ili šupak i ništa vas neće spriječiti u tome. Fetiši su uobičajen i normalan dio ljudske seksualnosti i mogu unijeti uzbuđenje i užitak u nečiji seksualni život. To je istina i slažem se s tim sve dok ti fetiš nije guranje djece po tramvaju. Dođi. Hajde dođi. Dođi. Imam bombona. Imam finih bombona. Ali mama mi je rekla da se ne smijem družiti sa strancima. Ali mi nismo stranci. Pa mi smo se sreli jednom u tvom vrtiću. Sjećaš se, zar ne? U onom grmu? Da, vidiš da se sjećaš. Bio sam u onom grmu iza ograde. Hajde dođi. Ili guranje čavala djeci u anus. Dođi. Hajde dođi. Važno je napomenuti da imati fetiš ne znači da je netko nenormalan ili nezdrav. O ovom bi se iskreno dalo raspravljati. Današnje društvo je malo presjebano da bi se moglo funkcionirati po ovoj rečenici bez da te neko kamenuje. Sve dok je to sporazumno i ne uzrokuje štetu sebi ili drugima, nema ničeg loše. To je upravo ono o čem sam pričao malo prije. Međutim, također je važno biti svjestan da neki fetiši mogu biti pogrešno shvaćeni u društvu. To je upravo ono o čem sam pričao malo prije. Ako si ti nekom slučajno odlučiš otvoriti i reći mu da te pali kad ti neko liže, kaj ja znam, dlake iz nosa, vrlo vjerojatno ćeš stvoriti radijus oko sebe u kojem ćete svi zaobilaziti s popratnim smijehom. Važno je imati na umu da prema drugima treba biti pun poštovanja i otvorenog uma, bez obzira na njihove fetiše. Ne, to tak ne funkcionira, žao mi je. Ono što zapravo treba imati na umu je to da niko nema na umu imati na umu pokazati ti poštovanje. Ono što zapravo svi imaju na umu je posrti se toj osobi direktno na život do krajnjih granica zato što je to ljudska priroda i jednostavno tak naš mozak funkcionira. Također je važno napomenuti da se fetiši mogu mijenjati i razvijati tijekom vremena. Ono što je nekada bio fetiš više ne mora biti i obrnuto. Važno je komunicirati sa svojim partnerom o svojim fetišima i granicama i pobrinuti se da se svi osjećaju ugodno i da se slažu. Ma ne, stari, ovo baš zvuči kao da je neki pisac pisao, bog te kaj si ti Shakespeare, Hamlet, Kramberger. Jebate, ko još ono ima od pisaca? Opet, važno je upamtiti da su fetiši normalan i prirodan dio ljudske seksualnosti. U redu je imati fetiš i važno je biti otvoren i iskren sa svojim partnerom u vezi toga. Sve dok je sporazumno i ne uzrokuje štetu, nema ništa loše u istraživanju i uživanju u svom fetišu. Kužim ja da su ovo profesionalna razmišljenja da bi ovak zapravo sve trebalo funkcionirati, ali po 100. put vam moram reći da to tako jednostavno ne funkcionira. Molim vas zamislite ovu scenu. Ovo je Maribor. Pitate se zašto se Maribor trese? Pa to je zato što Maribor voli masturbirati na slike ženskih stopala. Ponekad i muških. Jednog dana, kad je bio kod prijatelja u kući, Maribor je odlučio poslužiti se njegovim kompjuterom u sobi. Odjednom, Maribor je začuo vrata kako se otvaraju. A iza vrata je stajao ni manje ni više nego Mariborov prijatelj koji ga je sada uhvatio na djelu. Mogu objasniti? Dečki, morate vidjeti to.